lea wauli inei sa moa manuia ia vaenga matiu te fo tutorial por kala mail nei so lo fantu. God bless from Brisbane, Australia. Nalo mafuta mai sa tini falniko fatai lava sa tini le mafuta mai fa tai foi ia le fa talo fa mai foi tai tonu fo na wa ia auto inatu no itu te mga luenga ni se la tol na wa malolo mai ngalwenga ia ai olo ia tulanga fo ile ia pe ona ia tanto ia ile telefo io ila to le olo ngalwe ia tunu mama le foi wa ba ia la to ngalwenga ia le o tal ni foi ni si foi ngalwenga ia eto e a ia ni to wa e la va jo telefo io tato ia ai e wila wa foi na ripotia mai vanga nai fa malo la valon sai tato tunu ia ona ole mai mo mai le Lavasiga Ma Le Loabay Kofa. Ei, oi, Ciao ciao
te iloa mamuli-muliana fionga ese atu vale isuinga uma uaiai o Yesu na ia fetalai amu iolo o ngawumai o faa ape ona fai o le finanga lo o ni matai na ua tunu Samoa ba ua fa pe fea ta ua o te ai se tai ua tunu Samoa ba ua fa pe fea ta ua o te ai se tai me ua fai te toa o ia mana tuana feta lainga Lea I lavasena te iloa na ulea tuana te sila fia ina na ulea tuana te sila fia ina Ia patalo fatu ia ile tato pa anga I po nisi po ile mfai no mafuta mai tato po kalame le sunga ya famele anisi le lo oa moli mai ia ona lo faanga ia fa mai so minuia la sunga tau sala lo tu mai le foia fi moli atu ia famili anga le aso soifua le mato tama dad ia fa aftai ia lo fol tamai le langi ua mafai oe dad ona ulia mai le fitu se fulu ma le valu nei ia o lo soifua ia malolo sai ma faftai ia moala o lua tau singa mo I matou manuia lo wasa soifua mai au kilani I New Zealand ia o lo faanga na mai le sunga ia faamelea a nisi tau ma oe moli ia lo faanga ia I le atoanga o le valu se fulu ma le fitu se fulu ma le valu ia tau sanga o soifua se on tama le ua au sia foi ia I tau ia mo ke loa ia o maunga whao ka kaunga ki mo aisa nei taimi o mako nei ia o le a mata foi ona fua foi ia e ko ulu mai foi ngai aisa nei ia wauli ia I nei ia so lulu ia fatalo fatu fa malo atu foi ia ile sunga ia Juliana Sarah ia le olo fata si mai ia mai se ia o tato pa anga ia telefoni nam fa ina mai mo mai le tato por kala me atinu mau ila to foi le wa mata ona ta pena mata tano Malaysia li ile tulanga le sa ia nisi ila to ia sa malanga mai le vai so len te nei ia mai ingal wenga fa vai tai mile o to foi mai sa mo ai fa mai fam talanga fai sina to tele ia o tangata ia po o fa na Fol tato tunu le lo ngalu fa vai tai mi tono ni sila wolle vanga fio mai lo no winga vai nga manai mo mi ai foi ia tato ia le tulanga na tato tala foi manai fa na fa mai wolle vanga fio mai la to ia e fai ia ole fia ma fute a inga a ole fefe foi ia fa ma il covid ma me lo il kamalo le fa mai ia ole tulanga la vale le mo ia tato lo winga e maua tulanga le nga nga sa wa tala foi le ole a o mal fa mai sa mo a matalona fefe ia ile oti fa mai fa talanga ia chamani na matalona fa mai ole
Whawhitauri le tupu a tātou e fia o la ai whewhele o ki pēa o ina tau mai o lea o lea o mai wha mai po whani ni vaenga lea o lea a fia i fo i soifua. Ia tātou maule sai au tātou te popole fo i le nātou langa o te ilo fo i fo i nisi la tātou mai nātou nu ia le fo a fia fo ia i nisi fo i o ainga i o na ua ripotia mai na a fia fo i wha mai. Ia tātou maua le tō file mu e mai se ia tātou talo ia mawhai ia o na maua se awa noa fo ia e au mai e fo ia nisi fo i o i la tātou alo o mawhai o na tau fia i fo i nātou nu i o na tūlanga wha le tonu wha mai e mai se ia o leo lo o tātou sanga tātou mai alo mo se va atele ina ia mawhai o na au mai e la tātou e silia ma tolu se lau tālu sia ia la ia e mawhai ia o na maua se awa noa e maua i se vaa ia em fai fo i ona vave i ona o mai ina te wolo o mawhai ona iai atinu e mamau i o lewa na fia fo i mai nei a inga fai sina umi talu na wha upopo maa sina ma tele fo i o vai aso ia ai ua lewa na fia maa fute nei a inga ma nei whanau i Samone o le aso lua sifulu ma le ono la o le maa sina nei le o le afuafua ia le fai ngamalanga wha apitoana mai ia i au kilani New Zealand nei ia i le tātou International Airport i Faleolo le novinga i tātou talo ina ia maua pel file mu ia tātou toa file mu le ia le manatu fo i mama toa telefon tātou atunu olo ia atunu e mau awa tātou te popole fo nei whapea te iwa a fia o tau wha ama ia o lea lava lo o iai lava ia puipuinga o awalo fo tātou atua ia mo o tau e maise o mātou i Samone ia o lo tapua ia tu foi ia tūlanga lo ia tau ngā luenga Na e angani mai nei ia o alofa moni na e tangi mai nei ia o fa mauni na malie lo to e tate o lo ainga se sunga na malie ai lo joya ina ana o ilo ina ua e muso folinga te auleanga o te mati pa ua fa mua le o anga lo ai lo uingo ua mai maua una fa soa a fai o le at tongi uma mai lo ola fa tu pe mai o ua lo fa so
so oko koi alo va alo lau foi o mea ngaku kuku le sona lua malo fa a moi moi o te le soe mana o in mea o ia oi ua ngau lo alo fa ma i mau lo kolonga ua e tuia u in tui o ona a fai o lo tolea a fai o lo fina ngalea su fai Ua talaina nei la mātua o nanga mo le whaafingofia ino la foina mai o tupe mai atunu e mamau. Le Loabay e-shop e whaingofie e taungofie ai toe vave o na maua. Mātua te whaonga ina ai telefoni whiawea ai le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātua tautua asiasiane le website www.loabaytvradionews.com mo nisi o whamtalanga. Se la fo mai sa pupe le Loabay e-shop. O le a foi. Loabay e-shop. Loabay e-shop e whaingofie e taungofie toe vave o na maua. Awa tele na wha mautinono o sefe lau sapo lau ta avali. Ile whea lua iai lungo awala tele vavavi. Ma whai ele Ako Motors and Mechanic i vai tele na whasosoani ma wha maa avenga mo oe. I au au nanga nei. Wha mai no le swa usui na le wha maa swa usui na atua o le afio lau ta avali. Service i na lau ta avali a mata mai la vai ta avali la iti. Eo o events ma Hilux. Ma whai fo i ona lipe ele Ako Motors i a afi swa u. O lo o wha ngai nei no wha tau pisinisi. Wha apea maota malawa. So ta ine lo le Ako Motors and Mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono fa. Po le ona o tasi iwa fa ono. Mo nisi fa matalanga. Whai olo e tau sa i ria ni mea whare le nei maanga ta wana wha atotonga ino mota malawa le monga postry and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa iei lo mātou to mai wha apitoa mo le whausio so se mea whale si keili whaona po nei. Pusa tū, pusa lava dressing table se wheti o ata mo enga laulo ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo maru tā puai. E mo whai whai ona mātou so ani mo le whaale leo so se mea whale ua whaale angaina. Tōsu ino kava ono foa tā vale, puse nua palapala, whaale leo laulo pidiati, whaapipi ino pola ma tā poleni mo lau tā vale whaapea lo mota. Ua ma whai whai ona tongi online mai so se atunu ora no langi so sau whaatau mo lo ainga ai mātou te kiriva i nei whaita olo mauta ma lo ainga i Samoa nei. E se fulu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e iei inga whaapitoa le Motonga Upholstery and Furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi na mātou i tū lau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga. Sa pepe se
Ia ta se fatunga matanga filna ia mai mau tasi aswao e fa mai ia o le tolu manuiti ia ona ia musika ia eto ia whaafonga i whulitata wa tunu ina musika tuaina wa taro whatu le sunga ia Oliana malai imi ia o sunga wha ia so na whai poloa ia o le sunga ia Seniales sa Petelo o Claudia sa Maber ia mai nai so o se vaenga pe o ona whaatalo wha mai ai le sunga Oliana malai imi wa mai whaatalo whatu manuela o nanga ia whiangai ia lo whatu ia to all from Brisbane manai il musika ia o le sunga ne malai imi ia whaatalo wha mai i tātou mai se i o le au maui fo ina tunu ia i Brisbane i au Sitalia ia au ia i per tātou atunu o le tūlanga le oe nei tātou ia wa tele le maua vaenga whale tonu e le ngata fo o te tala ia a o onga ia o pasi la pasese ia o taavale la iti lo o femelanga i taulanga ia ai o lo o fai lavasina to iti fo i la to femelanga i fo ia i la to fo fuanga pe stasina vaenga le maua ia tu pe maua fo ia ana ia ave taavale la iti ave pasi ia o vaenga mana i la to lo femelanga i taulanga fa mai se li am taavale ia o tulanga le wai nei ia wa taule fe wa i tangata ia o se hasa fo ia ini pase se fo ile ia se tasi e taulanga ia ona o tele lava fo ina faita avale ia tele o ainga ia o kaule fe wa tele tangata ia o fefefe si fa mai ia mai se ia ele fa sulanga la ia ona fe wa i fo le si to tele pa fa ile ini fo fuanga tala fe unga tau ona fa ile so ia pe a fa ile ole a fo e a fe fo taulanga pe vai ngomana la ia ona fa nga ina vai nga ne ta to tunu ia ai talu mai le fa le tonu e fo el covid ia o tele lava ina whaale tonu ma tau le whewa ia le tele whae malu la tunu ia ona tūlanga o se leni lava mal tupe lava e whaonga ina i mea umantanto te whaia mantanto whewa ia lolo e ngā vaenga o manane o mai ene suinga fwoi ia ile nei tau sanga lua whe lua sifulu ia tātou wa ono sa ia whamerisko i ngāko o sa ia tūlanga lava leo o ia i kāko ia ona alwhainga le le COVID wa nofo ia sa lawi laulangi le wa fai nei lava tamau ai ngal telo laulangi a mai se tato i nei sa mo le o lo fa moi moia tato tu visita fa mai mo mai fafo ia ai pe ona ia i tonu fo i o le malo Amerika ia o fa le tonu lava fo i ia le tele fo i o vai nga tamau ai nge tonu Amerika pa lava tu langa le lo ia il presidente ia Paul ta ia Donald Trump ia o le faya ia o ana vai nga fo i le ia wa ia le tu la i mai fa nga palota ia wai pe ona moli maule to tele fo ila tolo o mai Amerika ile o ia la sulanga e vese fo inisi ia o le lava ia o le fainga palo ta lava le o nga ia ima fa mo mua i tai fo ila tunu ia ai le fa ale vese la fo ia le president fa mai ia ai ia la fo ina ia fa mania fo ile le au mai fo i mai ila to fo i Amerika le fa mania ina fo ina se le fo i tu pe maua ia ila tolo o mai Amerika i mai ila to i Hawaii ia ma Amerika sa mo le telefo ia ni si for tato atunu olo o ma wai fai mo kufa mai ko me alo fanai e au mai Donald Trump le family si vai nga ia ona me alo fo ia mai Donald Trump ia le ua pepe se ma tau le fo ia ma tau na vai ma tau mai ngal wenga fa le tonu fo ta ma ai nga i ua tau le fo pa ke ki na fo i o se le ni le ua ia tato atunu le vai tau ia fa ma lo ai lo sai ia ma le nga lu fo to telefo ia me se foi la tau lo mfai na mawi i tono tatu tinu fa malom fa talo fa foi ia ile sunga makerita man sunga vi se si operava na lo fa tsi mai nai funga le ia ile tatu teni le beautiful island design fa tai foi ia mo te unga foi ne foi ia so ia la foi tapinanga foi ia